Shubor nakashlem jong unong san hima. Ka film raibi ka bade ka film khasi ka ba ansapan ino ashan habiju cinema Shillong benda ka singi ka live huwe tari urisau archa pusan kala pelait no ashwai ka trailer hani ka film da uba Himalaya mukdan shangplyang ubade MLA barim jong ka mau sanram constituency bat menta ubade unong aibut jong ka tanat puliputhi jong ka sarkar jela ya kani ka trailer la pelait pat ba office rekam uba HM shangplyang ha additional secretariat hashwaban pelait le penong shwai ka jingilang belingkot ya kabala penyat de uba golden suchang ubade uting shop bapau ki film khasi haba ajingkran hashwaban pelat ya kan ka film uba shangplyang ula ajing ya ro ekinong shna bat nong penmi ya ki film kham tam e ki film khasi namar minta kilas dang ki ubha ki kam shna bat penmi film ula ai khublei u producer uba wansuk lang pingrop bat u director uba Ricky Disyar ki bala trishtam ban shna ya ki film khasi ban kentio ya ki film khasi Nakaliang ubari ki Disyar ubade u director jong ka film ula bataya ka jingmut jong ka film raibi bakadi ka kam yeng kam sam bat ula ong ba umla ban batai benya ya ka jingmut jong ka Henry ula ong ba ki pat ba ki de ban net pet bat sakhi hi dala ki jong ki khmat khnang bakin sko tho khamba ya ka jingmut kani ka film raibi ila kashan tami paroi dalam sport dan yang ini juga besar di dalam tanah mai di social media la di dalam tanah ke kapor wa tinggi play kisah pila keloi wan company ka tim jang karai bi film da kasih future film ingin serius bagi ong director dan producer kyong la yang tarik apa biju cinema ma kyong ba nyau tarik nomor ajar pesan tadi siang komen dari kapor ke pa tangdian dunia kan le advertisement ma apa kan ya biju cinema tuang pa yagi sha ting ta tang kembagi sha kang tang wan tuot ro ila sngeu le rain mentar thei no ba kalau ni mengitim itu na pala apa cinema hall apa mekalia jami ni yo tang biju ni ai kubler biju na marbo sha rap ni ki lokal film jami ni yo kan les na saya ini korban bahwa lain dengan teman kami yang meeting sistem yang bisa baru pos keluar boleh pos jadi makar jadi boleh mereka tapi banyak mereka tidak yang berjuang teman-teman lain jadi director lain petai kendali sepang dari film kena bayar balik itu director kami so sarang siasa sisil bangan yo dan benta bangan sakhi ya ka film kama peni dahar ki para jungi na para do prasnam jungi juro na para dong para thain na sakhi na thain mosram idon da armut laingot ki bale peni ni thain jungi te mata ni ibiang sakoi film kaba ipeni i ba riki na so ban ai kublei ya ka jingtrishtam jungi na le itu laskem ya ibariki yang kasam jogi de ngatip pai de iramba ibatrishtam iba lit janai ki kam ki jam bat ila le bun ki barok ban punroi ya kakam ban sei irki kun samla jungi ki badon sap la ke de ka yang ka acting ne ka de yang ruai ka put lagi aku terpangi baru masuk lampung rob perlak tuan sana mentah kenapa kalian tim jangwei tim ready kerpang episode ajan shoplyang tapi long way dapat diri orang mak barak long haju kepor bah wakil kesan yang aman pos kepor dengan negara khidmat kepamentaro gamla hidup dengan glad ipi namar baki bati ki jongpi kelane bahan mata sangat debat masuk komen hidup lapoi hani ka bentah ka bangin yo ban pedi pai bano ini ka film raibi hapo biju cinema ka neutrik jong November acara pesan di haswa bangin yo ban pedi ne ka film po biju cinema dan kaman play ini ka trailer di kendiat lengkot mane thush phangane ka film raibi kani ka film raibi kamde ka ta love story inde ka deish phang ka funny story ne ka coming tang balong ngamla ba itu exact bai ka long adu kana bador be ban tip khamnya ki patba we ne ka video komentar subhawan pe video cinema te hang ni ka film la da pe ka trailer pe ka jingwai ni kom te ndai sha long ni ba pe no di sok shi shwa tang so ndai wan ba na po video pin la na piwan po video pin salat ka daw ba jing sha
kuma pilong ma pinlej ha try untuk dingsok kan kiu kidon ki syak kidon ki jing bat ki kita ki ba pinyo ban mat ban ya keduk ha pedeng ba kiu tau ding aduan pai du kitran adu ban kai usok tinggal kapatang kata kawai di hal ni kupor nilai yang sangat tang kita ikan ki balengkot flash bu sikit na pedeng alam dia import dan pelait paiba ya kan ida trailer jong ka film raibi kaba direct da iba rikines sia nonton tik nonton tak kursi pos tak lah ang to hitlik ini kita ngepuk Orang ba iba riki idei ka samlaran ba jong hanjungi bala persyang kat bala ban ailat iki kun samla jungi bakilio ban simbenta hakibun kirensan kakilong hakarwai ne kapten puput ne haka acting ro kunju te naso kemen siapa idang penmi biang sakwe film kita ani film raibi kentu iki paiba bakin kersan ya iba riki kersan ni tim jungi kersan iki cast kibadon hakane ke film bakile persangkat balak ban peni ya ke talent ke baki kita rese kumbaang i director mene minumlak men bataitan sipang ke story jong kani film minta ke janmit ide ban pelait no ke trailer but ya ke film on supply paiba ha ka biju cinema rese hapo kantu ni sini ye aku abat on tangkum ni bang kentu ikini ki kun samla jungi ki badon ka sap ban sna film ane ban ak ka sarkar ka don senda bapi ka senda ka sarkar kan ai ki jinga bapi ban sna film aga jinga lam yung chief minister Konrad Sangma pilai ihi ba ula pensulur lumba ka Hello Meghalaya de hapo ka Hello Meghalaya ki don ki scheme ki OTT ban ai ya kata kalat bapin yo ya ka jingrap pisah nak lihat sarkar ban sinai film but anda la pelat pai baru dalam pelat pai baru ya kumkini film ka sarkar ka ailat iki ban use ya ka platform juga sarkar de khnamba ka outreach dane ka jing yoi jong ki pai ba kan don khambon chuchu ingit ba kani film raibi kaba on pelat pai ba ha new tarik jong 9 November hapo biju cinema kan wanra bat kan kring iki pai ba bakin let kin saki kin pe hidalade nanta bat kindang share them syaki parlok parjol bakin wan kampun susu pan pe ni film ba in kersan ya ka film in kersan ya ki bala tresitom bat ki brio ki badon senda bat kini film hakini kisi ki benai beladep ban pelong ni kini film kuma kalong ta kamtam eu producer ba wansuk pengruk bala persyang kat bala ban sei kum kini ki film ban ai ya kata ka jingkersan da kepisah kenang ba ki kon samla juni kini yo ya kala ban snai ki film show ban wanra ya kata ka culture senda bat kham sajan ya syaki pai ba juni di tiny kenten kitbok riang ba kan film raibi kan long ka ba hit ba ki parlok barok ni poilang syaka biju cinema malet pe ni film publishable